Iyang o Kasilelie. Ragato Goros Patanan Bleu Supplementary Program in KPS Wigat Nan Legislature. Program wo team can count of the Sangni option speaker when can Sakar Kita o KPS Paitan the Tong Kanan and Samuel Palian Kawata Kusunet Legislature case again Wayne Ponpe. Aichungal Sakratan Sakaramolan Wawan Ponpe you, Kaipuniban Kubran Kala Barak Soko, Wawlapan Kubran Nan Kenko. Wawan gilikan nan alek nan kini ko wawan kilang way palikan chorus wawan ki kapina karyao sound ko pong labalabo yung sound ko pong kan wawan ki speaker o chawagan chorus and puinin ko kusunet kaysa kan wain ponpe wawan ki kaunin way silaban mo motso kan o itungal wow toror ong tron ponpe yunsak yet poitan tatong kanen nan week me patular kayo committee meeting kan Niago sa isak pariyagat riyasak nukulag isak palimensang Committee on Judiciary and Governmental Operations may Senator Chuck S. Aris Pachawanwia Chairman Pachoyang nan karongorong ong kamamutan kusunod ng bawang isak lebanyal riyasak Kamutawat siyeme pan kasaniti maport and nansitkan pananana and register Met mapan tuwata waran nansap testo asakan Met point ka kasaneti non-kusunnet regulation sangan weapon safety tepaslasil ong irail so sitakan enter laleng nan kapal niyan so kan maraban lalait nanset ap melel maslikin paina irail kan mapatayang committee ye irail uliape kan sang of fisheries and aquaculture office OFA or Division in Fish and Wildlife and Campaign Public Safety. Niagos Reisak Lima Baryak Reisak, Committee on Judiciary and Governmental Operations, Posela Karangorong Pen Kamumatawat, O Dewang Kaunen Obsen National Fisheries, the National Oceanic Resource Management Authority, NORMA, Obsen Attorney General, Ponbay State, O Uliabekanan, Ponbay Fishing Club. Palibukat kasaleta rail chungal pepem kawait o utut ong ni kamamatan kasunatwat. Ni Agos Reisak puno baryak Reisak sang plug isak palimensang lel murin sawas Committee on Resources and Development mas Senator Marvin Yamanguchi Patrawan Mia Chairman Patroyang nan karong benmen kapese Riau KU Ponbay State Legislature Governor Communication of Reisak puno lebanyal Reisak Mepeditita kanong Ponbay Price Control Board. Irail Baman bukat siyeme yang age Miss Maristela Chuck, Mr. Jackson Joseph, Mr. Francisco Sol, o Mr. Kohler Carl. Karyao, ye Ponbay State Legislature Governor Communication, ebukis lisak lebanyal riyasak, may diata Mr. Tagar Abram, Ong Bukan Administrator and Office of Fisheries and Aquaculture, the OFA. Umon Committee on Karongorong Yemayang Director and Campaign R&T, Chief of Commerce and Industry, Office and Attorney General, O Irail Iditakan Chorus Pachayang Committee, Mr. Jackson Joseph, Mr. Parado Sang Nekarape. Niagos Reisak Isubaryak Reisak Logaisak Palimensang, Comdian Moni Ban Kawit and Chairman Salter Loyola, Patroyang Nan Kim Saglan Pechek, Nan Executive Meeting on Kamatan Pachet, on Baran Moni, or Baran Datog Riagat Reisak Keo, Met Ye Sabulmachail, Ponbay Comprehensive Pachet Act. O Iraralap Karyao, Yemen Kabese, and Mesang Niopsin Speaker. Niagos Reisak Baryak Reisak, the Honorable House and Lambert Pachawan Katarong, the Honorable Vilsanam Perman, Lieutenant Governor or Chairman and EPRC, Ponbay State Government, Men Kapeseo. Maing Lieutenant Governor, the Chairman Berman. Ibajawan Sagregan Komu, may Bajawan Aledi, Sabul Mumuksiliko, one August Isak Ria Baryak Reisak, Mepit Aichungol, may Bajawan Kataran, Secretary and FSM Department of Finance or Administration, Mepelie Pachawan Komu. Kalanganan Kubromo Puigan Nembe, Mepagadarto, Metatong Moni, and Mesansal Nan
o pachosang nanoditan parya kiti sa kwalu. Tama pagkatarto, panuya tibson tato kasampal, pasan tatong ki karasaki yang nempekan, mese pagpagi sang ren sekretario. Sa saigantra leti nempe, mese pagi palio, abniyanso me ban lerto, iban pachowan kapukoki yang kamtian moni. Sang nemetra kamti ban kak sabiyata tatok ananakan, o patskiyang komui o yang amoy tron EPRC, Pokumailan kak kosanedi nembe o makumail ban kak pungkapene when we are nempe me ban tatok o mamian anepe akumail na kayo kiyang Secretary and FSM Department of Finance and Administration. Number what pan wukatakala the wukatala resolution sealing me ban tatok pan pachatan baran monor yagtri sa kayo me legislature kaisak kamanalar o nieban wialak sen moni kan meban kepada baca yang non resolution watch kalangan o ni wow au senti Lambert speaker o copy the billion sido kuset and pagkadari yang Israel troya kan legislature kaisak pilni august isak isu barya kadri isak speaker Lambert pacawan katarang uyatak sinlago weo me pagkadari yang Israel kaunen division kan o troya kan legislature unsak o tron the dog kan. Met pit we have in the dog the punch club. Ibacawan aleti o esan saleng year me kosantian the dog punch club the kililitian anso me tron the dog men lilito wasan the dog o bacosang wasan the dog eleda sure tokpene nan bungan tron the dog kan o kamarong and awan the dog me tron the dog men uyata nan week riau Nianso me kaunabatan time sheets mona ban kan pagkadarlang Division in Finance, Department of Treasury and Administration. Ngayon masudanok kataban ki yawananso tawa me kabacawan pacogan anobis. Ab email bacawan kasampal ki o kamelele me kayu kataban tatok makawiyata nianso makabacawan anomiwasan tatok. Apni melel ni anso me miyo mutato kasampal me kayanane en uya. Eri, esotra uya ira kaparaneo matatok me anane en uya esotra kandakanakalaw. O met amomon uyayar sayo megan kalapurong me tron tatong kan sotra kin pachoto ni arail wasan tatong kan ni anso manana parail inenel laut. Puya kisangwat ay momon regular o kalaparata ni anso oranakan ay makare da sang nakarapawat ibacawan kasanetier uyaben kasantian the talk lemedi then punch in or punch out and on the talk and puinin ko kusanat and webagan and ponpe chapter sang niya tago sa isak isubariya kadri isak on the dog and ponpe legislature chorus Israel Chief Division Councilor Banyang kasantuwat udan ban panchin kulak melele toni mensang punch out ni sawas panchin murin tungalin sawas punch out ni anso me ekanagalar totogan rano o bil punch out o panchin ni anso magaban mosel sang ni obis pagayan uya painom tato me ban re sang minute isak limau nananso te awan tato 15 minutes lisak mon awan tatok o maselta minutes lisak mon tatok and rano abanim sakla pan watgi awai eu kapatapat ta awai eu katoror nianso kan metron tatok men pan matang parato tatok ne mensang mon wani manobis kan eban rista kaudan pananana kan intringiti kulak magalere doni obis nantaropoe o mukaunt the supervisor pan Anane and sign the Gautan ban punchin tatanga punch clock and secure the cards kan. Itre sangan uyaberia wat me omutungal awan tatang pan manamanki me uya awan tatak melel makalele to niyo bis matangasang clock and ruchta. Ireche umakak tatak ong kasanti and tatak itit telemedit watch ong chon tatak magan punchin o punch out.
Inchingpe nan time cards kan kaktatok ababananane sign and count the supervisor kan meban kasaleta merekamana awan tatong kan. Itanso me somewhat pan wiawi yanso me machine and punch cards kan sura tatok tola. Memen me sura punch out o purang punch in yanso chungal komalin sowas paneleta sura tik sang and automatic awar yaw leave me sura pan poi. Ita me somewhat pan sura wiawi maka punchin murin sowas and rano. Maka maselsang wasan tatawagan legislature pan re-resang meditation limao ni anso sura libilibin sura pan punch out o bilpurang punchin pan eleta automatic awas silu maka sura pan poi ki terano pan clarity maka sura tatak ew rain melauto sura men chon tatak maka kan punchin the punch out ong men chon tatak time in, time out, me ban sansal nan time cards and MN chon the top and nan tarapwe me kamanaman sang count ye icha wan the top me ban poi yang chon the top men nane wan son peite so trepelew song troror makaban the dong leave mia child chungal kasanti in the top me sansal nan pon pe legislature manual of administration Korasan samataban me muy and the dong annual leave utan banananen kamanaman sang count the supervisor kan mon omiban the donkey. Bagabagan the dong sick leave me ban tauli ran silu utan bananane muy sang chokche. Ibagin gargarak child chorus and rong pene mile neu pene o utrungata a mile count the supervisor kan. Ni anso meu bene o melel bene nan pungan kaunakan o chonta tong kan pan pureng ke laila o sante mau ag child ban check sabali ko sandi o ye ban punch in o punch out bong anso wat ko sandi ti telmedi tuat pan ye the top laule lanso me ka saleben poita pan sansalada me pit pordon chonta top nanawan the top o kairtan the top mau kan Kalangan oni wow, ausen si Lambert speaker, o pelie takapi pagkatariyang trial members kanan legislature kaisa. Ni August Reisak payo barya kit Reisak, Speaker Lambert, Pilpachawan Katarong, Siligo ong the Honorable Nixon Anson, General Manager, Ponvey Utilities Corporation. Mine, General Manager Anson. Silgowat entering tapwen kadete ay chungal sagratan pek pan kubromu sangni bata bane magcha chungalen ki nan telepon ayo ibajawan we ke menglei no ngilaut o pusrak apayen patamele long komui igentuan momoi o isngai ni anso mei chungalen ki trotro o patron anirair me kamelele me esapung o sabar itungalen ki kolula ni songors aim sekla o sotei rentro ma me patron lale ni mulan rano ibajawan kabagabe o tungalen ki kaborabor me kompan mangi yang ye itungal sapung puye ki karbabukat General Manager Anson Imen komuyen mangi te wewe ke menianso me bacawan kosaneti ireu me kamelele me opung o parak ayesang nan lalei o mongyang unsep aramasen pon be trotro megatgat padabatro nan kosanakan me sabulman kita chongalen ke pacho laut lalarail puegi chonda dog and PUC kan the pon be utilities corporation sotra ke napali o sotra katapan ki Ran kan rong arail iran uang o kapanatakan mepit tadag masudupung. Iwewe ke melel irawat puegi itesai tamagit meiwia rong sanger mas kokodo nani rair enanso meiwia yer ulia benaramasamen. Ibilawatre wewe ke ila melel puegi ibatbacho ke yer nani rair en kabalwat ki karanyang son parlemau.
Esotre we ira kapueu o irawat kala parata koko to nananso oranakan. Ibacawan ino gitar me ibacawan iban ukita aramas pukat peke sangne karabe melel merawia aramasen bon peke. Kichail megat patronan government wet o balikan mewia kesen government wet ewia sabul machail te achail chungol puko ena bali aramas pukat. Kichail ket patronan puko pukat po kicailen baba aramasakan en bon pe. Ma sota aramas pukat is mekchail ban baba sotre. Yei garbewat mekchail utan pandrong sabul marail arail chungol iranuong o kabunatokan mepitatok mereka melele mesotre pung. Ipacawana yang komi ayo mesotre pakeu meiban kacore sangi aramas pukat. Aramas pukat inenen chungalen ke pacau laut nan mongyong kan ap sotre kan kasaleta arai luong o kabunatokan puike sotre pakeu mechonda tong kan ken angata arai kapalakan kokoto nananso oranakan. Ibacawan kasaleyan komi nanatra batanen nan telepon ayo tame ibacawan yang sebelum itu muncul chonda tok and pil rente balubuk ay chungol pil. Ibil sotre men bacawan sangwat en wiyang men aramasen bon pe laule lanso weu makompan pain diarata ya melele ni rawat. Irai sabul momito muncul chonda tong kan magan puko ke pil en bil sotre ka ren pakeu weken komi arai luat o so icarakan. Arai chungol so kauci en apali irenuong o kabunatakan makan parata ni sangan mom o kapal chotro sang ni tatangkan mereka melele mesotro pung makan sansaleng chondatang kan eletar poipan takan ainenen laudlar nialele weyu me mieran sewat pain komu kadete tar me poipan me mier sotrakak regergeta patrapatroyer ni peonangan million payu. Tame aramasakan sotra pain ki poipan pukat komyang ka melele maramas sapulman ki tachungalem ke nan kapit o yung melel o magalagal pan sotra kataban ki ren pain tamer ka melele merawiyata o yawiyara il poipan tong Bonpe Utilities Corporation isura ka melele tolul mesamwat kakuyawi. Akaranyang relel son parlemao ay chungal kapalan irawat niya sotra kisin pesong kis mewiyawu puen kapungala kapalan pil may chungalen ki may ninin sansal o wewamao ong komoy puegi wiyawan ay kakoros yen kasaleta irabukat nan tarawa puen wiyamen katete o en kak sansalama ong komoy ap tama sablumomoy o may pasapang yen pain ay chungal paipan sang ni kawait may irail may kinapapali pilen PUC wiyayang komoy. Pain ngay pisariyang o kauna bata kamatariyaw tuwana panapali te adjust ay chungal paipan. Ako mahal socho wiyakan mekot makareta ay chungal paipan to patapatro met ni talariya kita bukili may saksilu sense li may saksilu. Ibacawan yang komi na patapatro penen nan telepon may kak paila ay chungal paipan to ansawat. Ayat tuan aramasen pun picikan. Mesabulman kita cumalen ke sangan kabalwat. Mesura sabulman kita cumalen ke kagan pain lapaipan ansawat makumai lubukair pil. Mie sabulmarail arai cumal karabamau. Memie makareta alel sangan warai wat arai surupain. Tame wiwiyawan anamail Pupu se late song makumai kan wiya sang mas ko to idideng aramasakan ren parato nanopsen PUC o kasanete wiya ben poipan poen pain la poipan kay mere ako pungki koko to me ko sang ni wiya ben tatok me sotopung o konem sang wada sapung o uang pung aramas mie pakair me bat
me batabatrota nan radio chaptaran me batabatrota nan telepon kabese yang chon way me sabuleman kita chumalen ke kapalen pil me sangni tatok merkamele le me sotropung ap chon tatong kanan PUC sotrogen ponese porana pali sangan kapalakan PUC via corporation neo maramaso government and ponpe sabuleman ki tachumalen ki kalangan oni wow House and Tilampret Speaker Legislature Kaisa Queen Ponpe O Pelieta Kapian Silgog Set Pilpagadarian Telelong Troyagan Corazon Legislature Kaisa O Port and PUC O Ayamet Yurayakan Makago Kanang and Sansalang Puramail Nan Supplementary Program and Wigan Rongwat Mail Kachin Sabali Program Watch on the Anso Kan Magan Kasanti Kalangan o Kasililie.